ka tawi ɗo suɓoji ardangal leydi ndin ka lewru sappaɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogaye jowi ɓadike hooreɓe pelle dawro wonɓe dental Cap Côte d'Ivoire ñiñi ko ɓe wi'i alhaali deƴere nden hino ɗuytade ka bange dawro hiɓe fandori ɗum riwegol inɗe yoga e hooreɓe lundiyankoɓe ɓen wano Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé e Tidiane Thiam kaɗiri suɓotoɓe tentini non ko juɓɓudi halfandi suɓoji ɗin ndi ɓe wi'i ko somodirdi e laamu ngun. Simon Gbagbo woni ƴettanowo ɓe konngol. Cap Côte d'Ivoire exige la dissolution. Cap Côte d'Ivoire jamiyo ndu suudu halfinandu woteji ko yo fuse wondugo joƴƴine hara ko waway ndu waɗude woteji laaɓude hara kadi fedde politique hay e wotere tawnortake e mum sans la présence de représentants des partis politiques en son sein. Ngal dental ɗo hino tori yo winditugol inɗe ɗen ka ɗeri suɓotoɓe fuɗɗite ado suɓolanɗo on refti ɗeri ɗin taske hikkina ɗon disodiral dawro ɓe neldi ardiɗo leydi ndin Alassane Ouattara ɓatakuru tataɓuru wono ƴettanoɓe konngol on wi'iri non ado ɓe hendade jaabuye hoorejo leydi ndin hiɓe eɓɓi tummodiral dawro mawngal ka mayde ndu lewru ndu wonɗen e muɗum. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.